Dobro utro. Super smeška, broj 8, april 2020. Rubrika Zdravi naviki. Naslov Proletna kjevavica. Tekst dr. Ana Serafimovska. Ilustraciji Igor Jovčevski. Prekrasan proleten den. Toplo sonce, razelenata trevička, razcvetani cvekinja na site strani. Super smeška i njeziните drugarčinja v bliski od park veselo trča, se zabavuva i igra brkanica. Odednaš niz detskata brkanica se slušna kivavica. Drugarka Imona počna silno da kiva. Ednaš, dva pati, apčiha, apčiha. Kivaše postojano i bez prestan. Očinjate i se na solzija, nosito i stana crveno i mnogo ja češaše, a zdodevnata kjevavica ne prestanuvaše. Super smeška je zede zaraka i brzo otidoa doma, da i kažat na nezinata majka. Zajedno otidoa kaj lekarot. To ja pregleda, nežno ja pogali po kosičkata, se nasmevna i reče. Proletna alergija, draga Mona. A što je to, a? Zapraša dvete. Na prolet, koga toplo to sonce ja budi cela ta priroda, site drvija i cvekinja počnuva da razcutuvat. Vo nivnite cvećinja ima malečki čestički, što se vikaat polen. Vetre to koga duva, go raznesuva polenot na site strani, za da možat ubavite cvekenca da se razmnožuvat na sekade. I vo toj tanc na polenot, niz vozduhot može da vleze i vo našite grla, da se zalepi na očinjata, na kožata i ne tera da kivame, da kašlame, da ni sol zatočite. Ete, to je proletna alergija, raskaže lekarot i predloži. Ke ti prepišam sirupče, da ko piješ 3 pati na den, izdodevnata kivavica ke pomine. Zadača obojgito pčinjata polen, što pravi alergija vo žolta boja.